kamal we kamal telwanga chagu cho jal garamam mam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane rewi ke Sudan cha so Sudanese ni dang diok cha kanak ramkel Rami Mark presidential advisor Malaran security affair rewi ka South Sudan ka gwade shi reke to de rewi ka Sudan capital Khartoum kane dang diok den kon shanak ramkel chale Emmanuel Paulo ramdien chale Jidu ramadien chale Shanbol Corwell ramkel an shi yede jen la Shanbol jen daman tut galwak jen man chala do Corwell ramkel michala do micha kamrar ki ci barare duele we gor ka fiu kana kon ka chwa je shuna ka je la do shi cha je mer kamach Corwell che larnena chan na ka je gwada dan kana ne di shop kongwan ne shop kongwan jenne wai mitri shop ku daro ka duel dana teten ka wuji shwale al muaddisin jen gwada dan en ted yedetin jen cheliu pan ka je ka jelat kan gwas mi chotel gwas mi de point de ja kamrar ka je ki de jo je ko to korm di teten duno tere duel wal kom durman morque ke gwada la na la ka tokoten chala do ene yede long kamal kon korme kor ci toga ci jen karwala ci jeno ci ne wan ko ken ci yeken ci ko jen tera mi chala babur majur merami ma bol chan Corwell chala to tega ne bangwan ko ken tishiri arbo ka jen shelinga dan kim doñ ma chana doñ ma ka jem namo kel chala do ken ne wan tin kon kene kon ci yeken ci jen wan ne ngware dien cha mu ka bot kanera radian kane ngwana to wa kan tika critical condition ke de kare kam di lo tika ka bot dit kan konin dang jogoti chine tu ngwalu chi ku chutin rai which ka Khartoum kwa ne re kontre wi ki sa Sudan ko alaro kan di ke ne chi tok ko re wi ka Sudan chuina ka sho chuina ga je kwipini kan kwi kwantele ka kan nin dang jogoti ko ci tel piu ci gutuk ka cha goda konti la dubta wana ka ko dub dial cha tel ne di jalten an gwasa mo ci rega mo ci rore chula tinno na me reng mi di long mi de lane dial konti ci shemani ken yiken jen no gwada danen waneta wanakten ke mitre to kudaro ka shing dan tikaten an gwasa mo te ne bangwan tetekel de la dama ne chan ala ne ngwan shikeliu kan ne die shikeliu ne ngwan ko kien cha mu ka bot kar ne ro te critical condition ke te ka bot dit long kan ne bot aro ko kien te pal shit kemen chala ro achol malong ram la Sudanese human right activist mete Khartoum chala do to en riga to gomi ke situation beje long ke riga na reide ci jan shega ma shala do to mi bej ka jeng ne bej gor ka lok de ne lok an che pai lunjo gwad dana chane do cha ko totin ka gwad mi shala a ci Yosef ni shet ka tam right nazan tam te ka tana panken da kan ko ba ke kan la mun ka riga dana to gwad den tin ka eastern nal gwad tin ke area mone commercial red bridge industry complex Michal nyogo to take ne to one bo tichi yeken te nentin bo te kan ngaje to e ka ngana ka duno ken ke South Sudanese ne ba duno kan ka ngaje ka shema nga mo ne te ka gwan ne je ka jen kan to ti tuok bine ka ladye ka do badan chine ga nen ka jam na me mishalat eno jiyu ano te ne ri chop ko kor
jen badagu di tishwana re koro mo te la civilian kane ti kiduru ku dambadak ti chamo ka bot ka jen Saturday ye che kor me che wo ka je ki me to ga jen shangamo titi e kari ko inshallah re which ka kwi South Sudan in tin kon de re which ka Sudan go chinere shop ko jok chi ken chi tes ni en tishwanga jo ka ngani kwalaro woni ka long kamal ko kor kan plan South Sudan in ode to re which ka Sudan ke ka Khartoum na me jen le dan ban linga jen gwasame an biata kamal